Hallelujah. Ngicela kuhlonipha kakhulu ubuholi. Ngicela kuhlonipha ubuholi balapha ekhaya. Kubabe umfundisi Gama namake. Hallelujah. Ngivusele kakhulu. Likomiti labomake lelingilona lesihlanganisela tintfo tihlangane kayibongwe inkosi. Ngivusele nje likomiti lonke ke lalapha ekhaya nebuholi bonke. Buholi ba Sunday School nebuholi be youth. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. NgebuNkulunkulu bakhe. Hallelujah. Ngisho ke nami bazalwane ngithi Happy Mother's Day. Deputy Nkomati, Happy Mother's Day. Hallelujah. Ngiphele nalenye bhuti. Lena ngathi sengicumukele emgotsini ngisedulo entsabeni. Hallelujah. Amen. Ngingumntwana kaNkulunkulu bazalwane ngisinzisiwe sekungamalanganyana sihamba naJesu mina nje angaze ngambona lolungile ashiywa. Hallelujah. Ngamemukela Jesu ngisengumntwana esikolo wangendela umusa wangethwala kwase kwaba nginyalo. Ngiyakwati lokwethwalwa ungakhoni wena kudethwala kunengi lokungehlele nasempilweni wangethwala. Hallelujah. Kwaba kunengi lengidibana nako ngendlela wangethwala. Kwaba kunengi nebulima lengibenda kwendleleni wangethwala. Hallelujah. Ayibongwe inkosi. Ngingumfundisi Rejoice ngwakanzenisa ke bazalwane. Ngidalwa kanjalo njalo. Ngingilomnye wabafundisi lapha kuMathapha eJesus Calls Worship Center. Kababe umbishop Kasaro ayibongwe inkosi. Ngicolisele lo dzadzewethu labe lapha itolo bese uthunjwa ngilokunye wathi Kansas sekukunenga umsebenzi wenkosi wanzile. So uthi ke cha bamba ngala ngide ubamba ngala sesiyabamba ke sichubekela phambili. Ayibongwe inkosi. Ngemukele nje bazalwana ngisiyo umfundisi Sizolwethu Dube ngumfundisi Rejoice ngilizomba koja nami jikela ngalapho kulelo kona sitowukhona kuhamba kanye kanye. Hallelujah. Bese ngishito ke ukuthi ngiyamthanda Jesu siyabonga. Praise team. Thank you. Great job. God bless you. Amen. Band. Thank you. Ma controls siyabonga. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga Sunday School kungithanza. Bathi dasibingelelane ngibingelelwe ngilaba abantu bami laba. Great people. Amen. Hallelujah. Our sanity pill. Siyambonga ke uNkulunkulu ngaloko. Hallelujah. Hallelujah. Angeke bazalwane ngikhulume ngentfo letawusi kitata noma isende sive simnanzi. Ngoba nami ngiva kuMongcwele ngiva kubabe ukuthi ngikhulume ngani. Lele ngidawukhuluma ngakho akusiko vele lokutakushiya uva ngathi yey kwaze kwaba mnanzi. Sawube sesihlabela nje ingoma yebunanzi ekugcineni sitobuyisa lobunanzi bethu lokungenteka bube busikhweshele kancane. Ngifuna ukukhuluma ngetikhubekiso. Offense. Noma ke sikhubekiso. I-offense. Siphila eveni leligcwele tikhubekiso. Siphila eveni le namhla liyakucelebrate. Kusasa likujike phasi awusesintfo yalutho. Siphila eveni la ucelebrate wakhona ngoba kukhona lo ungiphe kona. Ngakhwesha la kuwe ngiyayigucula futhi lenkulumo. Siphila eveni lapho khona nangifika nje ngoba nalokucela kwanzila ngathi kufike njani kumba kukho la ngibabani.
Lokucela nje kwanzile. Ngicela ungiphe 500 emalangeni. Ngunike 200. La kimi ubonga uzubabade. Na usithe la bengaze nginike 200 anemali lengaka. Iphi? 1 2 yakho yini? Ngoba phela ngibalile nganibala ukuthi kulolu hlelo lwami mhlawumbe ngibeke kumbe 1000 eceleni ukuthi awulota ucela utawuthola la ku 1000 so ukhanza sekuselelo 200 phela futhi ngebe sengikunika yonke le mali lengidakunika yona ndakunika nje lele ngikunika yona hamba gazathisa engcenye ngithi uyagazathisa vele but we live in a world that is lacking appreciation siphila even bazalwane lelithi nginike nika mine akunanzaba ukuthi wena usele nani lelithi niketa mine lelithi yendela mine kubhidlike emakhaya ngoba abantu lababili labake batshelana ukuthi bathandzana ngalenye ilanga munye uyebese uyagucuka nje so uva ngathi kufuna kwendelwe yena kufuna nje kunakwe yena nguye nje lekufuna ukuthi anakwe angathi lento singayibalansisa njani lena kodwa siyamcela uNkulunkulu wasezulwini asendele umusa we live in a world leli kune entitlement yendelani mina ngifanele ukuthi ningendele kunebantu abakithi lasilamana nabo beva ngathi sendele ungisisi wethu lomdzala bekhakha beva ngathi sendele uthi uchamuka ungasathi noma kufuna uyirente imoto na uyale khakhakho utowurenta lengathi ithe kungathi ihlithi ngikhona bathi ngeke ukucela imali awusathi nje ukuthi wende njani basalwane sekunengi nje lo sekukhona entitlement mentality. We live in a world leliphelelwe kubonga liphelelwe igratitude liphelelwe kuba grateful siphile emkhathini webantu labangabongi likhona livesi bazalwana sesikhulume nje livesi likhona livesi lona lele ngelikhuluma amen siphile emkhathini webantu labanganankinga kukungcunula siphila nje emkhathini webantu who are so quick kubona lokubi kunekubona lokuhle nakubekwe lokuhle nalokubi bacinzetela lo lokuhle bakucinzetele ngalo lokubi usalumangele ukuthi hawu sengisebenze kangaka sengende kangaka abasakuboni lokhu abakuboni futhi abakuboni mbamba siphile veni le emehlo ethu asaneliso lebubi kunekuba neliso lebuhle uvula YouTube na uthi uvula YouTube uthi khona lokufunako lokuchamukako umfundisi banibani lo sewende ini ngubanibani lo sewende ini kude lo babata lomunye kude lo bonga lomunye kodwa ngiloyo ucinzetela lomunye phasi nasuthi uyayilandzelela lendzaba yakusinjalo bathe igcwele yonke lendzawo ijikijelwe nje kuthiwa njena lona akabukeke angilomubi lona kukushiyeke kukulimatile kukushiye ungasintfo yalutho. Ngiyacela lo munye asivulele Jeremiah 37 verse 18 siphinde sivule na Matthew 18 verse 7 Jeremiah 37 verse 18 na Matthew 18 verse 7 Jeremiah 37 verse 18 Jeremiah wakhuluma enkosini Sedekiya wathi cala lini lengilendile kuwe noma ke tindvuneni takho noma kulesive lokwekuthi ningaze ningivalele ejele. Hallelujah. Matthew 18 verse 7 Matthew 18 verse 7 Maye kulomhlaba ngekuthi kukhona tikhubekiso ngoba tikhubekiso kufanele ukuthi tibe khona kodwa maye kulowo muntu letita ngaye. Father, thank you. This is your word. Speak to us this morning in Jesus' name. Hallelujah. Uthi Jeremiah cala lini lengilendile kuwe ubuta inkosi uthi cala lini lengilendile nasetindvuneni takho kube ngingade niyongivalela ejele.
siphile eveni lelisibeka licala noma unganacala. Siphile eveni lelithi likhona lo ukonile ugcina ungasathi sesahamba nje emacanzeni awusathi ngisho yini noma ngingasho. Siphile eveni lebantu lese ba oversensitive. Ba oversensitive nje nawuthi maye labantwana akulungi ngibuke esondo skolo lebandleni bazalwane. Usho nje into lelula maye labantwana akulungi lokuthi tindvo babotenda kanjena bangatendi kanjena. No mina I know how I raise my children. Khuluma isiNgisi. I know how I raise my children. I'm not expecting somebody to tell me how to raise my child. Siphile eveni leli kanjalo. Siphile eveni lelithi ngiyekele ngendlela engikufunako. Nangabe kusho ukuthi ungangivumeli ngendlela engikufunako, I'll be offended. Futhi ngidaba nayo indlela yokuyibuyisela kuwe le offense uyigenze nawo. Siphile eveni lelingesabi kumlimata umuntu. Siphila nje eveni lelingasabi ukwephula nje likuvadlade bese likubeka lapha uthi na ukhala aphuma umuntu azayococa athi ngimshiya philtela. Siphile eveni lapho khona umuntu atibonge ukuthi ukushiye wena ukhala. Atibonge ukuthi injabulo yakho uyithethe uyisusile kuyo. Siphile eveni lapho kunebaphathi khona umphathi avuke nje aplanele wena ukuthi kodwa ngenda njani lokuthi lempilo yakho ingede yaba ngile injabulo. Ubovuka onke malanga ukhale na uye emsebentini. Uvuke onke malanga ukhale na uye emsebentini because there is offense la usebenza khona. Siphile eveni lapho khona nawuthola ipromotion asathi ukuthi sikubongele kanjani ngoba bebanganiki ngani mina. Bebanga promote ngani mina. Ngoba phela nami futhi ngifunze kakhulu kunalo bani bekufanela mina. Nalo live lesiphila kilo bazalwane siphile eveni lelingasakwadi kubongelana. Siphila eveni make mkhokheli leli nawuthi ufuna kuyenda indvu uphinza uthi hayi ngabe itawuhle hey siphila kulelo live siphila eveni lapho khona ngingeke nje sengithina ngibona lo ngisize wami la bese ngithawu ngiyakubuyisela le ngubo lena ngalelinye ilanga ngoba utawuthi wo uyangembulela ngibona kuhlupheka. Uthi ke Jeremiah qala lini lengilendile. Qala lini lengilendiwe kuwe Nkosi. Qala lini lengilendile tindvuneni takho kube bengaze ngiyovalelwa nekuvalelwa ejele. Qala lini lengilendile. Asengikhulume nemfati. uNkulunkulu lendlela la sakhe ngayo usakhe ngendlela yokuthi thina siyadikhongotela tindvu. Ngiko khona kukhongotela inhlanyelo yababe uyigcine umkhiphela umntwana emva kwetinyanga leting9 ngoba wakheke kanjalo wena wakheke ngendlela yokukhongotela. Thineke nawuthela into lapha kithi kwaleyo offense kwaloko kulimala siyakubamba. Siphila nebafati akasati nomuya le nomuntu angalapha ngoba ulinyetwe ngumuntu ngalenye ilanga lo wathi ngithanza wena. Siphila nabomake labalimele ngekhathi nakathi uvula umlomo kuphuma emanyeva nakathi uvula umlomo kuphuma tinjelwane kusembabane kodwa lapha injelwane ngeke nitata imbabane kodwa lena angichubeke uyawubuta kulabanye ukuthi yini injelwane batakuchazela naningayadi nihambe ku Google mana ngeke injelwane uyikhanzela phansi kodwa phela niyathi nje ukuthi ukhona lesilwane lesi sikufumba ngaleti injelwane usale ungatati nangabe ibona tinja ikuthela ngaleti injelwane inja uyive ikhala ithi nhlewu intshitshe nevoice yokukhala ngalelo langa. Siphile eveni lelinjalo lelikuthela ngetinjelwane bazalwane silimele. Sithwele amacala lesingawati. Sithwele amacala lebengafanele ukuthi ngabe siwethwele. Silimele, silinyetwe bantfu leside emakhaya abo, seta sathi sitokwenza, sase sanjinja netibongo tetfu. Sithi phela nathi siyendisisa ngoba vele le ndlela yekuphila ithi yenza lapho. Uthi uyefika umkhanzo umkhula wakho. Akucale phansi. Akhuphuke nawe asuke nawe aye nawe phansi kuhle kwetingelosi daJakobe tehla tenyuka eladeni.
usala umangele ukuthi kodwa bengiyapi lapha kodwa bekwente njani lapha ngifike njani ngenta njani bese lo wakho lo utengaye naye so ubangilo ngathi akade kuthi kufuna yende njani lenzaba ngoba kukhuluma esisi wakhe lomdzala uyade ngakuchazela ukuthi mina ngafundziswa ngisisi manje vele bese kuba likhuni nje ukuthi ngidawenda njani hayibo Chothi uyawuba ngumfana wathathu wena ukuze kube nginini Dawendeka kanjani sitayenda njani lenzaba le sitayilungisa kanjani ngimdzala ekhaya kithi bantu abakethu ngimdzala khona umnakethu lomdzala ukhona natsathu wethu manje washona sengisele mina phela ze ukhona umnakethu kulabo andi khona nje lokungeke kuchubeke nakungekho mina Amen bo andi Kona nje into lekungachubeki itiye manje time ethi thuna ngekho akekho andi akekho bese balibele kuzulu uthi awushayilwa ngibani nje longambuta kuso ukuphi ngibanje bese ungamunya athi asengibude hey sikhona lokushoda kolapha ngabe so ukuphi mkhulwane ngabe so ukuphi njalo manje usiphathele kana ufuna kungiva nje ukuthi ngikuphi kufuna kutholakala indlela siphila even bazalwane leli sithele ngeoffense ngoba kucakile kanzinisa bese ngifuna kuyocaka kanjalo njalo bahlekelane ngingahleki mina kami bajabulelene ngingajabuli mina kami bomnakethu babendelelani lokhu bangangendeli mina siphila nje mfene licakile ubona nasekufene umuntu ngikhuluma ngeentitlement mentality nguloyo sowuva ngathi kukhona le ngifuna kuphume nako kwabhudi la khona kwabhudi la mle kufuna ngiphume nako la kanjani tawendeka kanjani lokuthi kube nekwemnakeni lokuphuma nako wena la kanjani siphila bazalwane eveni lapho khona lo uhleti la nje nangakubuta kuthi ngigcine nini ukukhuluma nemnakeno lene lamana naye ikhona nje into lengasuka lelithudla nyanyana ungangikhumbuta ukuthi kungaba njani ushumayele lelivesi uyekele mina we are offended silimatene ngoba mhlawumbe wena lo munye wakhula athandwa ngimake ekhaya nakamthanza make sabona ngathi ya vele yena make into tonke utendela yena si offended ngoba kuwill kwabhalwa yena kwangasa kwathiwa nguye executor kwangafakwa mina bafakanga ngani mine bangiyekelelani mine we are offended silimele bazalwane silinyetwe tinto letinengi silinyetwe tinto letinengi wenze ungabatholi bantwana happy Mother's Day nakulabo labade bantwana amen ngingilomnye wabo asengiyikhulume le nithi nanipheka banze ngabo nabo bani nabo labani unabo bani uphu nabo bani awutshela unabo bani enteni uphu nabo bani bese bathi upla njalo ulimale ngekhathi kwakheke silonza ngekhathi lo ungasadi nawe ukuthi udasithini ngoba uzange wayicela lento ukuthi itekuwe yakukhanza nje nawe uthanza Jesu yakukhanza uhamba ngendlela kuyinhlelo lwesitha lwendela ukuthi uthi na ukhuluma nebantu labasha noma ngabe sebaqale egilatika bese uthi hey na umani wathola lo mntwana nje wabuya ngoba phela sithi asifuna lokho ukuthi uthi wena watigcina ngendeka ugcine unjengami ugcina ungakabatholi bantwana hayi manini ke tamna nganitshela dona ngendeka kube nenkinga kutawufuna ngisho kunye nje mongcwele ngiyakucela ngingakusho konke la usho nje kunye bese sichubekela phambili we are offended silinyetwe abantu bekungafanele ukuthi basilimade silinyetwe abantu lebesibuke bona ukuthi ngabo labatawuselekelela batawusethwala batawuhamba nathi batawendela uhambo lwethu lube lula bathi siguqukelwe ngibona labo basalinyatwa ngabo
ke Matewu maye kuloyo uthi tikhubekiso tifanele tibe khona khubekiso ngeke sitimise kodwa uthi maye kuloyo letidanga mina ngidosho njalo nje namhla ngidothi asimane stigadze abantu abakethu kuthi sikhubekiso singaveli ngawe ngidosho lokho nje abantu abakethu bese siyathandaza siyahamba manje utigadze sikhubekiso singaveli ngawe akungathiwa nakubalwa tinyembeti temuntu tibalelwe tikwakho akungathiwa nakukhona lokhalako ubalwe nawe akungathiwa nakukhona losebhlungwini ubalwe nawe lithi live lenkosi letikhubekiso tifanele ukuthi tibe khona kodwa maye kuloyo letidangaye maye kuloyo kusho Jesu uqobo lwakhe uthi maye kuloyo letidangaye uthi tikhubekiso ngeke sitimise tikhubekiso ngeke sitivale tikhubekiso ngeke sente ukuthi tingabi khona tite ukuba khona manje inkinga nginangileside ngaye lesikhubekiso akusuye nangalona lokhubekile noma ke lo wethwele lesikhubekiso kodwa lenzaba ikunangileside ngaye lesikhubekiso I remember one time ngathi ngiyaphapha manje ekseni wathi mongcwele guard against offense kuseni kusa ngabo 4 wathi guard against offense ngase ngicala lapho ngiyayifuna lenzaba ye-offense ukuthi kani iyini i-offense iyawuvala umnyango bazalwane umnyango lobo uvulekile umnyango wembulimelelo umnyango wekwenteka kwetinto iyawuvala i-offense isikhubekiso siyawuvala uvaleke ngci umnyango ngikhuluma nalomunye uthi bake baya kulenye office sebayatethula ke labalaba kuleli office uyasho lo mnye womine ngwakamsibi baye kahulumende womine ngwakamsibi uthi lo mnye ngwakamotha athi wakabani athi ke lo mnye wakamotha uthi wasukuma waphuma eminyango wahamba wacoshwa sibongo I'm talking about offense wacoshwa sibongo nase bayilandzelela kwendekani wo motha loyo wangidalisa umntwana kwendekani wathi wahlala nami wathi emva kwesikhathi wasudeka lomunye ngasala mina solubambe lokho ngoba nalokwaliwa nako hayi phela hayi lokwaliwa wangala ngangiye ngisho kumakwami libale ukuthi mina ngaliwa ngiabela ngimthanza ngibaba wami lo abela hansi hayi Jesu Kristu ngithe nginidisho tonke manje ngeke kulunge maka uthola thina sibabili kanjalo so uhamba ke wenza kamagongo ke nasenze kamagongo nabamkhuba le kamagongo athani ngiyekeleni mina ngaliwa ngiabela ngimthanza bamkhube kamagongo ngiyekeleni mina ngaliwa ngiabela ngimthanza bangakhi labahlala babota bo abela bababite emntini lomunye bampite lo abela ambite ka Albert kanti yena waleka Albert but usabite abela ngekuthi walinyadwa ngiabela ngiyekeleni nina nalabantwana baze bathi kuna abela emhlabeni ngiyekeleni yesuka lapha ngiyekele mina ngaliwa ngiabela ngimthanza hawu kahle phela motha saluncisiteleka vele wakwala phela abela ngaliwa ngiabela ngimthanza ngiyekeleni mina kukhona ke bazalwane ingoma lesihlabelako ngamunye nangamunye wethu ngiyekeleni mina ngayekela isikolo ngoba bese kufe batali kwafuna ukuthi ngiyofuna umsebenzi ngiyofundisa abantu abakithi nginjenje ngilokuthi ngashiya isikolo ngoba bese kufanele ngiyofundisa abantu abakithi mina impilo yami ngabe ingcono kube ngaba kwendekanga lokho empilweni yami nginjenje ngilokuthi kwendeka lokho sonke sinayo into lesikhala ngayo because we are offended aphambuke babendleleni athi phatha chamukene umuntu lonemehlo lamabili ayingayinga umntwana ebantu angathi ukuthi utamshonsaphi ngoba uyathi ukuthi wakhe ayingayinga ngathi mhlana mveda ushaywe iBP awu phela sisi mina senganathe amaphilisi eBP angithi babwa kami wabese ungendela leyanto angithi babwa kami lo mntwana sowuna 20 weminyaka angithi babwa kami wemithisa mina ngilokuthi njenje babwa kami hayi phela kusho ukuthi le BP yayikhona ndzaweni thide manje yayimele nje trigger promote lutho lolibheke eceleni bazalwane kodwa kunetinto lo ukhanza ukuthi vele nje tigathe ukuthi akumane kube khona lokutaku ukuthi ukuthi ke quphuluti ke bese sekuyendeka so uyawusola lo mntana abantu impilo yakho yonke
Utamthatha uNkulunkulu lo muntu. Uyawusa ukuthi nce. Bomake. Let's value this man. Amen. Let's value this man. Xolise kulaba sebenza ku NGO lesho bo 50-50. Kude 50-50 nendoda. Umaphi wena la canyon waseyibambe 50 wena umbamba ngakuphi lo 50? Uyabe swenda njani wena? Usukumephi wena la canyon ibambe lo 50 wangakayo wena uma ngakuphi ke na ubambe lo wakho phela 50. Nenda kanjani? Niyabe sena 50-50 nendoda. 50. Hayi bathandekayo. Phela 50 akasinto lencane. Lo uhlethi nje lo mnyude na 50 emalangeni njude kwa 50 emalangeni kodwa ufuna 50-50 kuma percentage. Kanjani sitawufika kanjani kuleyo nto leyo? Itawusehlela kanjani leyo nto leyo? Ngicoleleni bazalwana ngakhuliswa ngigogo mne manje vele kunetinto lengingatiboni ngalendlela abantu labatibona ngayo. Ngakhuliswa ngigogo nje Nkosi yami la Nkosi ulalembelele. Letinto latifaka lapha kimi atimboni lo 50. Umuntu lo wadalwa kucala kunami bese sengibamba 50 naye. Umuntu lo wabukwa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu asezulwini wathi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Asho kule ndvodza. Ayibukile nje athi wololo lo mntu wami lo ayakukuhle angimendela umsidi sengiyafika mina umsidi ngifike ngiclaima 50. Ngile entitlement mentality yona leyo ke leyo ukuthi uthi ufika nje uyalenda nje qaqaqa wena so uclaima 50. Kunetinto abantu abakethu lekufanele ukuthi ngabe tisendakalele with ease but isicoshe thina bomake. Sicoshe thina nga 50. Kuthi indvodza lefuna kuva ngathi babili la ngekhathi endlini bona bangemadvodza. Kuthi indvodza lefuna lokho. Indvodza ibe yinye. Indvodza ibe njani bathandekayo? Umfana lo sakhulile aphuma ekamelweni. Umfana nje wakhula ngoba utawuqangiso indvodza naye la. Indvodza ibe yinye. Indlu indvodza kanjalo ayibongwe inkosi. Angabi mabili. Lenye igqoka sketi, lenye igqoka libhuluko. Kanjani? Noma ngabe wakhula uyincavitsi keno. Yathi incavitsi. Wakhula nje uyincavitsi keno. Kuphelela lekeni lokubuncavitsi awubuthwali yena nabo lemtini yabantu. Noma wakhula uyingcalamba keno, ubungcalamba ubushiya keno awubangcalambeli bantu bebantu. Ukhanza umuntu kusho yena uthi ngiyakuthanza manje ngibona ukuthi manje uyokhanyisa lekithi angathi nathini phela shano ukhumbula lamagama labakutshela wona manje ungamane nginawa yehlukana washo umntwana nebantu wavuma wena na ufika le qaphu 50. Angati noma bazalwana silvanga kahle in the verse let's the weapons of our warfare are not carnal but they are mighty. Wahlala unema weapons of warfare nje manje lama weapons akho ngilo 50. Iweapon ye warfare yethu ngumthandazo. Hallelujah. We go back to prayer. Akusiwe amagama lamanengi uNkulunkulu lasiphe wona. Akusiki ukwati kubeka, akusiki ukwati ukukhuluma. Thina sikhali uNkulunkulu lasinikete yona livi lakhe wasiniketa umthandazo. Nako ke lesiyawulwa ngako phambili. Awulwi ngemfundo, awulwi nga 50, awulwi ngeliholo lelingedulu kwelemyeni wakho. Basicakacake nabo lapha nase bafuna kuhlala ngendlini kuvuke lo maka konke lamalanga lapho ke kodwa nje Amen. Amen bobaba. Bathi ngiyacela mina bomake Nkosi yami sengivala vele nje sengiyavala. Ngiyacela mina. Ngiyacela abantu abakethu. Asesehleni lapha la sesiphakeme sathi khaceka khona.
Ekhaya akusimnanzi, ungabosiyenga. Mina ekhaya kithi, helele. Ekhaya kini. Kini. Yelele. Ekhaya kini. Ekhaya kini wena sowuthenga litiya lakho. Niyalibona lele Woolworths leli. Uthenga litiya lakho ulibekile lapho uthi uyafika ukhanze balifake nga2 emathi bags ngoba balithemba ukuthi li strong kahle. Balifake nga2 ekhakini labo antiza, labo nephew nabo niece balifake nga2. Balinathe bathi uyimbi lento ya auntie bayishiye. Likudulele wena. Uthi manje lelitiya lami. Bathi thina bathi la khasi bodla konke lokukhona. Ngoba msuku uhamba kunemithetho leyasalishaywa lamva kwakho impilo ayimanga ngoba sekuhambe wena. Umthetho ushaya le kakho, hlala le. Asiyekeleni bantu abakethu kunetinto nje mana akuseni konzo daboma ke phela leti lokunye kufuna ukukhetha ushiya. Kodwa nje boba besibambiseni phela nani. Yathi siyafuna ukuhamba nani kahle man. Hleni isigilagila man. Nasigilagila lo senginitholile ngemane. Ngititholele lapha kini. Hleni isigilagila mbambise umkakho. Akedela ngakutopheka ayena kugcine lapho. Lokho nathi bomaka siyekeleni lokubemuka imisebenzi yabo labayithandzako. Khonze nje ukuthi babe uyathandza ukuthi ayinela lishet lakhe. Letha baba ngoba weva thina bafata isisho. Umemuka lishet lakhe athi ayinela. Awuyekela lo mntwana ebantu athi ayinela lishet lakhe wena. Ukhanika lokho. Amen. So uhlethi babe emotweni uyahutha mfam hey ngiyahamba mina ngiyahamba lo mntwana ebantu uvuke nga4 wapheka ngoba na ubuya wena esontweni ugadze ukuthi kuneku angiphambani netimfundiso bazalwane ubonga ngemva nangu kitchen party ngisho lokunye nyalo ngidawusho lo uvuke nga4 wapheka wageza abantwana webagcokisa kusafuna tigeze yena sineke siyadigeza ke bazalwane. Safuna dwebe khona lokudwetshwa lapha udwebe uconzise wente njeyana kutolunga lento ufaka itinto takhona ungathi uyayimpenda lento wentela yena lo muntu wakho lo uhamba naye utilungisa utigcebela yena uyatigceba utigcebela yena so umegedeni bhuti wethu phela thine bo andi so umegedeni bhuti yena uvuke nje ekseni wabuta kuthe mandama sawuvulelwe yini ebhavini hayibo awusakhona nekuvula emanti ebhavini lokubhlungu bazalwane nango letinto leti sidenda in the presence of labantwana bayabona labantwana bathi ukuthi libhavu livulwa ngumake avulele thina yaphindza avulele babe konke kwendiwa ngumake ekhaya konke kwendiwa ngumake. What kind of a generation are we raising? Ubhavu mlala khaya na uqhamuka nje nangena imoto egedeni wagcina nini ukuthi uthi ungena sitting room kakho ubakhanze bonke abantwana bakhona wagcina nini lokho? Angikhuluma ngana teenagers ladlala ngathi alibale kuyohlala emakamelweni. Nendani lemakamelweni? Baphi lapha? Nendani lemakamelweni? Bathi miss me time. No nginga space some. Tsinga space. Lagami. Uzukiye, gonklo. Ngeskiya gami. Kuthi nje khona into lengifuna ukuticabanga. You guys are such a joke. Sahamba ke sayolala seniyabuya ke. Ngini nikuthuthe emakhabethe, ngini nikuthuthe ifridge, ngini nivula iTV. Kunjani nivelelwa yini kwende njani? Nihamba phi la thina singahambanga khona?
Lokubuhlungu ke bazalwane, konke letinto leti singakuhleka nyalo, but it leads to offense. Ngoba njengaloko ativalele ekamelweni nje, kune gangsterism nyalo. Njengaloko ativalelwe ekamelweni nje, kunetinto letiningi labatibuka labangafanele ukuthi ngabe bayatibona. Asikavumeleki thina esibadzala ukutibona kanganani bona. Bativalele emakamhelweni nje, bashayelana nabo banibani, lo mnye uyamconvince ukuthi yeah vele I think your mom has a problem with you. Nakaphuma le unemagama ekutshelo kwasho ingoma yebantu. Unemagama ekutshelo uphuma uthi vele make has a problem with me. Uva umntwana athi yala kha vele nobody loves me. Nobody loves me. Okay. Uthanda bani yena? Yena ngibani lamthandzile? No, nobody loves me. Vele lakha I'm not wanted. U-offended naye ngeyakhe indlela. Naye unesikhubekiso sangakakhe. Mane usishiya nesikhubekiso nathi. Hallelujah. Maye kuloyo lesikhubekiso sidangaye. Maye kuloyo. Maye kuloyo. Angigcine bazalwane ngekuthi ngithi le Bible likhuluma indzaba lapha ku Genesis chapter 29 na verse na chapter 30. Likhuluma indzaba ya Jacob. Kuthi nake fika nje afuna likhaya laLabani. Uchamukela ke emihlambini lemithathu so ukhanza ke ukuthi sesikhathi sekuthi sale kuyonathiswa timfu. Nake fika ke sebamtshela uyababuta ukuthi ngikuphi kaLabani. Bamtshela ke ukuthi kaLabani ngikuphi. So lo ngikhuluma ngalendzaba yeoffense bathandekayo. Bamtshela ukuthi kaLabani ngikuphi. Bathi kube basho ukuthi kaLabani ngikuphi sebathi wo nayi indvodza kati yakhe lengiyona yelusa timfu iyeta itakuto unathisa timfu. Lithi ke iBhayibheli lo beketa naleti imvu bekungirachel elamana na Leya liBhayibheli lithi bekanemehlo nje lathe kungathi athe kuthi bese lo Rachel lithi liBhayibheli na abemuhle abukeka athandzeka liyambabata nje liBhayibheli Rachel liyambabata so uyefika ke uthi nasaqale kusebenta uthi ke Jacob nasafikile uyamjabulela Labani so uthi ke Labani kuJacob ngeke kulunge emva kwenyanga inye uthi ngeke kulunge ukuthi ungasebenta ngingasakunika lutho asivumela ngekuthi ngidakukunika ini njengaloko nje ungabaholeli laba bakini uthi ngiyabondla mose kodwa ke Labani yena wathi umshana wakhe nasafikile wase so uthi ngitakukuholela uthi ke Jacob hayi mina ngidawusebenza nje iminyaka ibe sikhombisa ngisebendele Rachel yaqhubeka ke lenzaba seyifika lapho khona sekufanele ukuthi Rachel salanikedwa Jacob lithi iBhayibheli nakavuka Jacob ekseni ukhanza kuthi akanikwa Rachel kodwa unikwe Leya yaqala inhlupheko Rachel uyati ukuthi kusetshendelwa yena kodwa boLeya neyise kukhona labakuphekako behind the back of Rachel singamsola Rachel ngako konke simsole ngako konke kodwa abechilidwa indzaba yeoffense abechilidwa indzaba yesikhubekiso ngilahlwe ngibabe ungibetrayile ngilahlwe ngidzadswethu ungibetrayile lebe ngicabanga ukuthi ngiyena ngingakhona kuphila naye but ungijikele wangemuka indvodza yami leseyingisebentela iminyaka lesikhombisa ngoba nasoyiguqula lento lithi iBhayibheli wabese uphinza usebenta iminyaka leminye lesikhombisa sekanikiwe lo Rachel liqiniso lithi le yesibili iminyaka bese ifanele ibe yaleya ingasabi ya Rachel kusho ukuthi kahle hle wamsebentela iminyaka lengu14 asebentela Rachel kulo 14 weminyaka kude umntwana lochamukako kuleso sikhathi leso kude lokwentekako tinto tonke timile tinto tonke tivalekile uze uthi Rachel ngalinye langa ku Jacob give me children or I die kukhuluma offense kukhuluma kulimala kukhuluma sikhubekiso sithi give me children or I die give me children or I die Banvana njengaloku sibati but banvana kungaba tinto letitangenda kuthi ngisimame empilweni give me dignity or I die
give me dignity. Ngende ngibe neligama emangweni. Nginikete iligama emangweni. Nawu yindvodza ngivikele phela, ngivikele kubakenu. Angisuba yintfo yekudlala abantu bakenu. Give me children or I die. I-offense can lead to death. Amen. Kunebantu bazalwane lesibangcwabile ngoba babe offended. Ngoba bakhubekisekile, ngoba balimele ndzaweni thide, bafile sabangcwaba. In the literal sense. I pray you are not counted kubantu lesesibangcwabile. You are not counted kubantu lesetabangcwaba ngekuthi nguwe lo waqhukuluta sikhubekiso kuloyo muntu. Boma ketala. Nenza phela nani lekulamakhaya. Kuthi nje nafika kucala. Niyeva bogogo. Kuthi nje nafika kucala. Kube kwakufika mina kucala nami ngangakutalela lendvodza. Mane kwefika wena kucala wangidalela lendvodza. Asibambisane ke kulolu hambo, asibambisane sihambe kanye kanye. Ungabese kuba ngazuthi mina ngisesindvo yalutho nami ngumntwana emfati. Ayibongwe inkosi. Kunetikhubekiso letinye letichamuka ngithi babe akafuni kuthi wammake ngimnake. Kwakhe sikhubekiso ngoba mina songathi ngatalwa inyoni yangithi nje laqa labaleni kenu kanti nami ngidelwe bantfu nami ngidelwe ngumfati naye unemlomo uyadla njengalo wakho. Bomake sebagucuke baba nemanga. Ngiyaxolisa kusebenzisa igama lelikhulu kangaka. But sekufuna aqale manga nje yekuthi yena uyawujika kuphi kanti uyawushiya igrosa masinyane bese uyabuya. Ngoba naye ngakivele lenzaba yekuthi kunegrosa leye kubo. Kungasa solo baba hlathi athi nakagucuka bhekela uba thina bakisi lo mntwana ebantfu kushutha kalali. Agucuka bhekele athi ukhalela nje ukuthi kuphuma imali yathenga kudla kwayakeno. It brings offense. I-offense le yabamba Rachel lithi iBhayibheli alisho iBhayibheli ukuthi wabanjwa i-offense kodwa lithi iBhayibheli wathi kube uNkulunkulu abone ukuthi leya akathandwa wavala sibeletho saRachel. Kunedinto bazalwane le ngoba la Rachel u-offended ngikuthi kuthethwa indvodza yakhe. Leya ubambisene neyise bamemuka indvodza. Ngala leya u-offended yena so unikiwe indvodza futhi uyatala nebantwana but akathandwa. Yabona nje ku-offense nje ukuthi awuyati nje ukuthi utayithini. Nalo na uthi uyambuda manje wena kube sukhutshwa yini? Mina ngikhutshwe ngilokuthi bani naloya na uthi ubuta loya naye ukhutshwe awusati lokuthi nihlanganise njani sente njani. There must be common ground somewhere. Amen. There must be common ground somewhere. But nje bazalwane lengushoko silimele. Silinyete tintfo letinengi. Ngakhuliswa bo stepmother labanengi labehlukene ngiyathi it sounds ridiculous. Yekugcina ke lele ngisho ngami. Ngakhuliswa bo stepmother ngidalwa liphoyisa mina. Amen bosena ngaba khona selapha. Amen. Hayi ke sibala titeshe ekhaya kithi. Sibala titeshe kunebase Spiki. Kunebase Mbabane. Kunebaka Manzini. Kunebase Malkens. Phindze kunebaka Manzini. Kanti newasesikolweni ukhona. Asafunza umlomdzana. Amen. Kodwa ke niyakubona ke ukuthi nakwenteka lokho ngoba mina ngilena ke kusho ukuthi baba khona ke labo make bethu ke sithi bomake phela sitawuthini ngeke sithi bosisi ngoba nakubadala nebantwana balapha ekhaya baba khona ke tandla tabatifana kube yini. I know how to live in offense. I know the brutality yesandla sa stepmother. Ngiyakwati mina kuba na stepmother lo ngimisa ngaselibonzeni nakakhuluma nami ungathi lokuthi siyaphi lapha elibonzeni kanti ukukhona la kuhlelile bese uyayiyekela inhlanekela aliphoyisa naye va angishaye ngiyele elibonzeni
Nayelo ngiyambonga uNkulunkulu. Nani ngibuka ngahle mosana. Amen. Angishaye ngiyelela bonzeni ngibuye kuye. Nangithi ngibuya kuye, angithi ngibuya ngathi ngibheke phansi, angivuse ngayo. Niyawakhumbula mos lama ring ema-80s lawa. Ayibuka kanye nangiyawuthenga le yami ngathi ngeke. Ngeke zombanya amatane soze lichuzu lasonzela kimi. Ngoba ngilade ebusweni bami. uNkulunkulu amuhle azange ngamoncoka. Bathi ngiyayathi mina inhlanekela yeliphoyisa lenering lenelichuzo. Ushayele ubuye kuye. Ngiyaxolisa makwami. Ngiyaxolisa Nkosi yami make. Ngiyaxolisa. Licala yini? Ngifike ngelesihlanu nganganikwa kudla ngafika ngathi ngemgcibelo nthambama ngase ngithi hawu Nkosi yami amane kunakulokusele ngiphakele kiko. Nalo lelicala. Sebaphakele bona nebantu yena nemntwana nemyeni wakhe nebantu abakhe sebaphakele saleke nami ngiphakela phela ngoba solo ngisebenta solo ngivuswe nga3 ekseni solo ngiyasebenza sengi7 nthambama sekuceka lamadvolo angisadati ukuthi ngiyale noma ngiyale nakaqedza kuphakela umake sure ukuthi libhodo there is no grain of rice la khathi bese kuhlangana yonke lento. Uthi ke Isaiah 44 verse 22 na umfundza ku NLT. Sengivala mbamba ke bafundisi bathi bavala kanengi before bavala emneni ngibona phela. Uthi I have swept away your sins like a cloud. I have scattered your offenses like a morning mist. Oh, return to me, for I have paid the price to set you free. Uthi have paid the price to set you free. I don't know what pain you may be going through. Angathi ulunyetwe yini. Angathi ushaywe yini. Angathi offendwe yini. Angathi ukhutshwe ngibani, angathi sikhubekiso lo unaso sichamke kuphi. Kodwa mane ubambelele kunalive la uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu mina sengigeze tono takho tonke ngadilingisa lifu uthi ngihlakade nako konke kuthi khubekiso ngadihlakada like the morning mist uthi return to me for I have paid the price to set you free. Kunembadalo bazalwane lebhadelo utesto ukhululeka. Kunembadalo lebhadelwe bathi laba labahle baposta ngetintfo labati posta ko bathi na ungaxoleli ngoba lenzaba yeoffense hamsana nekubese ubamba ligcubu so ubamba konke so uphile ebhlungini lo ungabadi nawe bathi ke na ungaliyekeli leligcubu na ungarelease the pain na ungaforgive kufana nekuthi unathe chef bese ugatha kuthi kufe mina lengingakamnathi. Uthi uNkulunkulu sengelibhadalele lelicala sengiyibhadele embadalo seyikhona. Sengabuyela kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu mina ngilimele mina and be true with God. Just tell God the truth. uNkulunkulu ngilimele. Yabona abani nakathi mina ungilimatile mina. Mina ungilimatile bani nakathi. Kungilimatile le nkulumo yakhe le ningilimatile mina.
mina lokhu kungilimatile ubiyele kuNkulunkulu lokungiyena losabhadele wabhadala inhlawulo yekukhululeka kwakho. Ukukhululeka is your portion, freedom is your portion. Kubhadalelwe khona lo bhadalele ukukhululeka kwakho. Ngeke waqhubeka wahlala utivalele ekoneni, uqhubeke uhlale usenzaweni yebhlungu, uqhubeke uhlale usenzaweni yekudililela, uqhubeke uhlale ulokubala uhlabele ingoma njenga nayi lebe ngishito lebe ihlatshelwa ngumakwami yekuthi ngiyekeleni mina ngaliwa abela ngimthanza angikwadi uhlabela ingoma lethini. Ngeke uze ulibale kuhlabela leyo ngoma leyo ngoba liqala laloyo muntu lo umbambele leyo ligcubu selabhadalwa nalobhlungu lo ubethwele. Uthi Jesu bulethe kimi, uthi wotani kimi nina nonke lenikhathele nalenisinzwako, mineke ngidawukuniphumuta. Noma ngabe kubhlungu kangakanani, noma ngabe ulimele kangakanani, kunebantu labasilimatile empilweni, kunebantu labazondesa ngathi nethi bazondela ini. Khanza umntwana lomncane ekhaya nje yazondwa kwatiwa nekuthi uzondelwa ini, mhlambe ngendlela lataleke ngayo yena, bese kuba ngathi utendele akakatendeli. Kunento la yentile uNkulunkulu uyibhadele lendzaba yokuthi wena ukhululeke. Sawungakhululeka nyalo, ayibongwe inkosi. You can walk in the freedom of Jehovah God. Ngoba uNkulunkulu so ukubekele inkululeko. Awunulibala kubalela umyeni wakho emacala la wendile. Wena bekushito bani vele ukuthi uyingeloze ngoba nawe nasingabala kwakho kungasicaka. Awunulibala kumbalela ngoba kawumati nekuthi wasalaphi. Awukake wathi hlupha nangalo mntwana ebantu ukuthi yena walimala kuphi, ukuthi yena wasala kuphi. Uyakuxoxela nje kancane ukuthi ngakhuliswa ngiandi, but awukake so utibude ukuthi waphila kanjani kaandi. Uyakuxoxela kancane ukuthi ngakhulela kamalume, kodwa ukake so utibude kwendekani ngamalume. Wasala kamalume, mhlambe wasala neminyaka lengu10 nje kuphela. Umkhanza wena uyindvodza unematinyo lang32, ubuka lokulaka kwendako kanti udilisha nemfana ngoba yena budvodza bakhe bulimele kusukela neminyaka leli10. Hlangana abantu lababili labalimele, naloya utaneta kakhe, naloya utaneta kakhe bafike bahlangane bese bathi hayi sitawubona nje sitawuphila ngoba ucabanga ukuthi kuyi offense lento. Kanti wena njengemfati uyathi bamba letintfo uyathi khongotela. Boba beke bathi faka emashelfini. Wendela amashelufa akhe wakufaka wathi andiwake wathi kimi ngalenye langa, andiwake wathi kimi ngalenye langa, andiwake wathi kimi ngalenye langa. Ukufaka lapha emashelfini ngoba asilula nalokuxolisa. Sibona ukuthi umntwana lomncane awuxolise emntwaneni lomncane. Kuyaxoliswa abantu abakethu ngoba ufuna ukulimatela umfati, umlimatele lendvodza yakhe lo uhlala nayo. Lelena 8 years, indvodza yemuntu lelena 8. Ayibongwe inkosi. Indvodza yemuntu lelena 8 kufuna tindzaba tayo na utisebenta ukhumbula ukuthi ngisebenta ndzaba tendvodza yemuntu. Ngumfati wemuntu lona na 7 funa ndzaba takhe na utisebenta ube wati ukuthi ngisebenta ndzaba temfati wemuntu lo tayethwala lento ayenayo emntini webantu afika ngibangele tinkinga taphambili. Kodwa ke licala lonke selibhadela. Hallelujah. Licala selibhadelwe. uNkulunkulu wethu so usifohlele lithi live lenkosi lithi uNkulunkulu ufohla njengekufohla kwelibhudlo, ufohla njengekufohla kwemanti bese limbita ngabelparazim. Sina belparazim thine lo fohlako afohle njengekufohla kwemanti. Noma ngabe yini lebe itimisa endleleni ikhukhuleke iyophonseke elwandle ngoba singayidzinga endleleni. Lobhlungu lo bethwala ungabuletha kuJesu utakukhukhula yophonse elwandle ukhohle ukuthi bake bende uphole uphile ngoba sikudzinga uphilile, sikudzinga upholile. Bantu abakho bakudzinga uphilile, bantu abakho bakudzinga upholile, abakudzinga ungena egedeni uthatha usefika, abakudzinga ukuthi uvule umnyango ube ukhuluma, uthi uvule umnyango nanamhla lokuyi Mother's Day nje ubuke abantu emehlweni bakuse nje bangakwendela ilutho yesuka. Ngathi ngabona labeta ne Mother's Day kanti nabo bayibona nje seyikhona. Yendani phela nani bobaba ningendi nje yendani lokuncane la mandla akho afinyelela khona yenda phela nawe wena usendingani mfana yenda phela nawe ndayenda ubute kulabanye niyendeni nini nendeni bathi sithengeta imbali uthi hawu hayi imbali ngathi ungathenga irice ngoba nawe utayidla thenga lokutawuba kwami phela uthenga irice happy Mother's Day ngemabhonjisi 5 kg mani ngemabhonjisi dawuta nawo kusasa ayibonge inkosi awume ngamabhonjisi. But basalwane kulimala kwethu ukuthethe Jesu, kulimala kwethu kwethwele Jesu,
kulimala kwethu kwabethelwe esiphambanweni thina sesikhululekile ngoba Jesu wethu walengela thine ingadi yakhe yachithelwa thine buhlungu bethu bonke ubuthethe Jesu wayena besiphambanweni busenzaweni lephakeme wabuthatha wayenabo nangabe buphakeme kakhulu waphakama nabo nangabe buphasi wayena bethuneni nabuphakame impela wenyukela nabo ezulwini lithi ke iBhayibheli lihleti ngesekunene saNkulunkulu ngulapho Jesu wahleli khona akahlali nje kuphela uncusela thina. Hallelujah. Usengabuyela kuye uthi kuyopha Nkosi ngiyopha mina lapha ngekhathi ngilimele kakhulu ngihliphikile la ngekhathi usengabuyela kuNkulunkulu usengabuyela kuJesu uthi Nkosi ngiphothise uthi Nkosi ngiphilise. Uyasinza umuntu bazalwane ngeke sikhone kuhamba sethwele abantu. Uyasinza umuntu ngeke sikhone kuhamba sethwele abantu ngeke sikhone kuhamba sethwele abantu laba silimatile nalo uyakulimata wengeta kulo wecala lo wamethwala nalo uyakulimata wengeta itikwalona nalo uyakulimata sebengakhi lo uhamba nabo awusafanani yini wena nesijumbu uphila. Nakuvula umlomo ukukhuluma ngemuntu angiyekele ngaloyo kuvula khuluma ngiyekele ngaloyo bonke labantu emhlabeni wena sengiwe wedwa nje lo correct kanjani bonke labantu balimete wena mina nale committee nje ngabe sengiyaphuma ngoba vele make bani bekangangithanzi make bani wakhulumela umntwana nami baselayinini lekudla wamkhulumela solo wabamba kudla mina bani wangiphakela kancane ngalelanga kunemshado wabani wasala lekudleni wena. Hamba upheke kwakho ungakuphakeli ubeke lamabhodo lapha phambi kwakho udle utiphothise kule nkinga le yakuvelela. Letinye talentini abazalwane di useless na ungase uticabanga nje nawe hlala phansi ukucabanga awubale kuthi lo bani lo uthi waku-offenda ngani noma ngabe kukhulu kanganani you can still make it right. Athi umhlabeleli noma sonile he kakhulu lukhulu uthando lwakhe noma sonile thina sithe simonile uNkulunkulu lwabalukhulu uthando lwakhe wasithumelela Jesu ukuthi asifele wena sowuxoleka nje uxolela umuntu nje uxolele nje umuntu kuyakwehlula wena lokho ngeke size siye kuleli lababe elizulu ngaphandle nasawe ukela kuleli lapha endazi leli lekhaya lisidinga thina siyilungisile indlela yethu na Jesu. Khona abantu lana ngathi awusukume emake bani yobingelela nangiyamake bani ngiyakutshela impela ngaba ngathi makhilometer lamkhathini ngoba utibuti akuthi ngidafike ngithini asafika sowubheke phansi solibele ukuthi ninjani manje ngokuthi uthunyiwe phela ninjani manje ngekuthi offended. God wants to heal you this afternoon. God wants to heal you. God wants to heal you. Ati Jeremiah likhona yini elibhalisam kaGiliyadi khona yini balsam kaGiliyadi khona abazalwane tinto lo ungeke ukhona ukuthi isebenza wetfana singe intervention yaNkulunkulu. You've been hurt and it's genuine. You've been hurt and it's true. But utakwethwala kuze kube kunini mina ngilapho nje ngathi utakwethwala kuze kube kunini. Yebo wethula umthwalo owawungasithula yebo wethula umthwalo